malaken yam angu mungot kuma kirma yadit kamana ganware ka jammo re we dan kone de kone shalkan nware. Why is the government of South Sudan targeting Nuer land, especially Fangak? Angu melerode. Angu mungot kan kamana kan kon. Angu mungot kan kam bokan gar chini. Angu mungot bokan men Nuermo. Angu mungot kan kami wang kan dul Nuermo. Kajan jo me bantin kon lat korodian banakaling. Biya kamal ka no online TV channel en walle shanka dioka pay bakel ron kina dangra hu de jan dangra wi de dech ban jo me ban je kwen ko jom bum bum goro de konalien ngum ngot kuma kirma yadit kan Uganda ka jammo bokan wari mo re wech nwari ke ka Fangak jan jo ran ban kwen gwasme man ne ban ngai kone kon lan nwari alama lat ke kirma yadit mutual ethnic targeting and historical marginalization dwoko ba nuere pankien ba ga shot pin jana dana tekanamo ko micha nuere chalwan ko nakake ke joykake ke jakaka dwal wa chicken tokde jikana beleleb. The Nuer people, especially in an area like Fangak, have long been marginalized and targeted by the Juba government. Jana ngaja gwan wona na kumkirma yadi te naga Nuer in kontintere which ka Fangak ajan target yen kelu logistically chaja nang gwada dante Nuerten ka Fangak dere kula ngu betu okre which in winami ngu metino take a dab take a liet ke ngu medwal kirma yadi ka je longono no kaneti kontila Nuerten kontintere which ka Fangak. Malat ke kuma kirma yadit a waken kuken targenen Nuere ki gurkan o bigan Nuere biken kanak ajan doba dana jakar de ne alaka je ko bigan Nuere biken ka buk ka date dit ko bigan Nuere biken ka mukka dwal kan ob Nuere bilwang dien ke power yen betel ajan ta dan en let kana ke man nyot kirma yadida ka jo mashallah chala do Fangak wajan gwasa dana tubom Nuere ke liuteten en gwasa mo wa gurkan longono de kana destroy ki de kana yar ko jan gwadan en tilwang Nuere ke liutetin ke bom dien ajen tar Nuere ke gwadran tin Nuere dial tigatin Nuere bom dial ngai kona no ajen tar ching Nuere kana men dangna wal edini kirma yadit ken tada men gon ke karmo no kum South Sudan no be Fangak be jeddak ala Fangak medaka je ajen do bdan de kule jen ga je de ka waka ko be je ka jawran shalat la de ga rol Nuere ke liu de kana chudak wajen dana jakan de keliu jakan ka Fangak ko bukan Nuer bukan ga jaga jadwal ke bukan kanak. Fangak has historically been a stronghold for Nuer resistance movement. The government may perceive the region as a threat to its power and is responding with brutal military force instead of political engagement. Alamen gor ka longo kuma kirma yadi chio gor jan o dere right kanete kone te ka Fangak ki jan dana gora kirma yadi gon jan o Nuer ken dial baka joch re wini ken kone te ka tin chana ja remember chikala do nene take we dang bangwan to la hostile ka we dang baro to la friendly kan we den content cholon o we rejectin kon lo ka kirma yadit awa kan we den konen ko target and tama right corner ka jawo cha kwen juwen mon gwasme cha gujeno en kirma yadit men boko Nuer ka jere we ka Fangak awone o be Nuer ba kan nakandial agenta dandatin when a government deliberately target a specific ethnic group territory, bombing civilians areas and displaced innocent people, it resembles not just war, it can amount to a genocide or ethnic cleansing. These are grave crime under international law. Jome chalat ko mikirma yadit wega mukun wer ko target godike antiketin nagane kon la civiliane bogo ka karen yali lobo ka ke kam ko shi mangi kon wa en kwera mo kine to gor kan jen wo de kan doro mo kele de kan shot jor jandana la to ki jandana titin ke jandana to kon e kon tinte re witron Nuere ke tin kon tin dier ko kirma yadi gor jan wo bokon dial chot re wit ka South Sudan angum lel kum Uganda jamo kum Uganda ngulel mo re wit ka South Sudan kum Uganda e misha kok kum kirma yadit. The involvement of UPDF further complicates the situation. If Uganda is actively bombing South Sudanese land, this may be an illegal foreign intervention, and regional and international bodies should investigate urgently. Kum kirma yadit and go sure in Lazare wika South Sudan nakana wana many wa tuladian ka ngodan shalar no tele widodian mo be interfere ka widodian wa de international law ka yen ka do badan let kana dundo tele malat ka kwidian ko de ken chaga mo ka yo ko mo kirma yadit ko be kan wer be kan kanak target dien kane kontala ji Uganda ki UPDF wo be kan wer be kan ka mo kerek
kia be ken kana gwantin kona tikatin amen me dong ti yuken chikatuk me ken yuken ken katuk tal dom be kanwar be kana pelkeje mo goro nwade ga bom ke jan gwasame kede ken kore kana ter bum kaloikel ko en man lat ke kirma yadi de wob nwar kan dial be go chut re dor kenen kona tikatin ajana dana le rode ajan mo ko fan ga ko je target de longono non ko mo so Sudan ko ajan gwada dana bum ni jen don wari mu waja dak en fan gak bana chungai kon wari no chantel gwasne tikko kente bana bomtin bu kon dial chu telot ke bu kon dial chu dier ke bana chu dual katin kon latke akum kirmi yadit mi mo jana dan lede bako bun wari bu ka dual kon wari ngum de kon ko latke jen gwasame gor jen o bana ti dial bana ka gwar pin bana tourne dial kon ken kon ka bana ka gwar pin bana right ke ji international community ko deken investigation deken lat bana awareness ban je tubkan ne kon jet ke social media nan kon right content wo ne di ti gor kono bugun wer beken kanak ajan do badan ala ya loka keje ko mishe baje mat ke chiri ngwana shi ka ngwana long la gor jen o bene tun wan biga rodi area leka ko biga advocate ke biga right ka kwido romo jo me jan dan de nyoga yekel ala do badan en kwa nwere kwa ke target keje ne den konte la jang ki kum so Sudan ajen do badan en gor no de nyoga yekel en go fan gak ajen do badan bum ni jen ke jen do badan to bom no reteten so ko kujamo ajen kuken fan gak the target get ke jamone many shar many kuin gwasamo why is the government of South Sudan targeting Nuerland especially fan gak sharu wodi adoba dien de maldar ben gaje ki adoba dien de nuarde ren ganga jamo okay mukum so Sudan che ko boyen wo she goro no de maldar ben kam da kan nuari adoba dien de nuardi rodien ganga jamo mine gar pin gwasmo en biata mal